يسعدني اليوم أن أكون بينكم في هذا البلد الكريم العزيز على قلوبنا قديسنا. Meni silerden aranlarda uşunday bir görkü mekeningete Kırgızstanda silerden aranlarda bolbatkanım meni öpe baktırıdır oda. وقد أتيت من أرض الكنانة مصر ومن مزهرك الشريف محملا إليكم بالسلام من أرض مصر إلى أهلنا وأشقائنا الكرام في قديسنا. Men de özümden süyüpü mekenim, dünyaya ilim taratan Azhar Üniversitesi var. Mekenden silerge uşunday ısık salam alıp dedi. ونحن نفرح كثيرا بهذه الأخوة بين البلدين الكبيرين. Biz daima süyünüşteyiz. Uşu biz musulmançılığımızı, imanımız menen uşu iki mamleket alısta olsak da birbirimizge bir tuğan bir kavramına süyünüşteyiz. ويسعدني اليوم أن أقف بينكم محببا في درس أرجو أن يكون نافعا وكذلك في خطبة الجمعة التي أسأل الله أن يجري فيها الحكمة والحكمة. Meni baktırıldığım nasilerden aslımızda turup uşu yerde silerge bir vaaz nasihat kılvatkanға Allah Teala mağa mümkünçülük berbadat. Oşunda hutbalardagı siler menen birge bolu men üçün baktırılıp. نتحدث اليوم عن أدب من الآداب النبوية العظيمة. Bugün Peygamberimizin adetlerinden bolgan bir adet jönünde silerge süylөгüm gelýär. عن نور من أنوار النبوة. Peygamberimizin adetleri özünçe bir nur bolot. Oşo peygamberlerden nurundan süylөгüm gelýär. خلق من الأخلاق المحمدية التي تجعل الإنسان كاملا في الإنسانية. Peygamberimizin adetlerindagi kuluk münözü adamды toluktuğa çıkarat, çınığı adam kılat. Oşo kuluk münöz jönünde süylөгüm gelýär. كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعامل مع معنى الوطن؟ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bağırdığımız peygamberde biliriz. Yani peygamberimiz özünün mekenine kanday mamile kılgan. إذا ذهبنا إلى الهدي النبوي ونفتش فيه عن معنى الوطن ما الذي نجد؟ Eğer biz peygamberimizin uağına aytıp barıp, peygamberimizin oşo mekende kanday yaşaganın bir tek şerif görütürgen bolsak al jerde emine tababız. وجدنا حديثا نبويا عجيبا. Biz peygamberimizin uşunday bizde bardığımızda tanılandırgan hadisini tababız. يرويه الإمام البخاري في صحيحه. Bizden İmam Bukhari özünün sahih kitabında oşunu bizde rivayet kılıp aytar. أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يصور لنا موقف نبوي معين. Anas ibn Malik degen peygamberimizin ulu sahabası peygamberimizin uşul okuyasın bizge uşunday sürekli aytıp beredi. يصور لنا النبي عليه الصلاة والسلام في وقت رجوعه من سفره إلى المدينة المنورة. Anas ibn Malik peygamberimiz bir safarga çıkıp kayra Madinaga qilatkandagy sürekli bizge uşundayça dep sürekteydi. سيدنا أنس بن مالك خرج مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في السفر فصار يتأمل النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الرجوع كيف يصنع. Anas ibn Malik bir günü peygamberimiz menen safarga çıkıp peygamberimiz oşo kantip kaytıp geler, kantip oşo nerseni bir arzu kılat degenin uşundayça sürekteydi. فيذكر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ظهر دابته جمل كان أو حصان فإذا أبصر عن بعد أن معالم المدينة المنورة بدأت تظهر كان يصنع عليه الصلاة والسلام تصرفا نبويا عجيبا. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem safarda gelatkanlar özü mingen minektin üstünde turup alıstan şu Madina'nın elesi görüne başlaganda oşunda kudumda jaş baladay bolup kalgan avalın göreteler. يقول أنس بن مالك كان عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر فأبصر جدرات المدينة أسرع بدابته وحركها إلى المدينة. Peygamberimiz safardan geladi Madina'nın uşunday duvarlarını görgende uşunday tez dep basıp özü minegin kamçılap kalatar. لماذا يصنع هذا؟ Bu nerseni emi uşunday bağırdığımızın başımızda taç olgan peygamber uşu nerseni emne için uşunday kalatar edip bir özümüzden özümüz sorak görülücü. يقول سيدنا أنس
Anas ibn Malik bu nerseni Peygamberimiz Madinaga bolgon, Mekke'de bolgon suyuchun uşunday nerseni kılatır dep aytadi. سيدنا أنس يقف عند هذا المشهد النبوي العجيب أن حب المدينة كان له أثر في القلب النبوي. Uşu nerseni görüp turup Peygamberimizin uşu Madinaga bolgon, Mekke'ge bolgon suyuchun görüp turup uşunday bir tasir kaldırdılar. ونحن نعلم جميعا أن كل التصرفات النبوية وحي شريف من الله تعالى. Peygamberimizde uşunday bilişimiz gerek. Peygamberimizden har bir kıymıldağını bu Allah Teala'dan gelen vahiy de bilişimiz gerek. ما ينطق عن الهوى. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediğinde de avadan alıp söylüyor. فهذا التصرف النبوي ليس مجرد مشاعر إنسانية فقط بل هو هدي إلهي. Bu Peygamberimizden Cenab-ı tek Madina'nı görgünde suyunu atkanı, cana başka işlerinin vardığı Peygamberimizden özünün adamlık sesli mesele. Bu Allah Teala'dan gelen vahiy eder. إذا من جملة الهدي السماوي الذي أنزله الله من السماء على القلب النبوي الشريف أن يتعامل مع ربه بالحب. Yemi Allah Teala Peygamberimizden ar bir kıymet hareketi vahiyde otağızdı. Oşo Allah Teala'dan Peygamberimizden bir nerseni kıldırıp atkan bardık kıymet hareketin içinde oşo Mekke'ge bolgan suyunu da Allah Teala şunday kılıp düşürgün. ولذلك جاء واحد من كبار علماء الإسلام في شرحه لصحيح البخاري وهو الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري. ماذا قال عند شرحه لهذا الحديث؟ İbn Hacer Asqalani degen uşunday Peygamberimizden hadislerin uşuntu yerlerine düşündürüp jetkirgen ulu ağım hadislerin bardığını uşuntu düşündürüp gerektirip uşun hadiske gelgende uşunday dep toktomdere. يقول الحافظ ابن حجر وفي هذا الحديث دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. İbn Hacer Asqalani uşul hadiste Peygamberimizden Madina'nı görgende uşunday şaşırıp kalatere, minegin kamçılap kalatere degen jerge gelgende uşu nerse ar bir adamga Mekke'nin suyu bu şariattan dep aytkan. Şariat kolu eseptenilen. إذا يا أحباب من مكارم الشريعة ومن الأخلاق المحمدية الشريفة أن ينظر الإنسان إلى وطنه بعين الحب. Hurmatly bildiğinler, ar bir adam özünün Mekke'ne suyu menen qarap, özünün Mekke'nin suyu bu şariattan bolup eseptenilen. وكان الحافظ بن حجر هذا يقول أيضا في كتاب فتح الباري معنى عجيب جدا. Oşo İbn Hacer Asqalani dağı bir bizge tanlandıra turgan dağı bir nerseni aytadi. يقول تأملنا أجناس الوجود من حولنا كل الكائنات والموجودات فوجدنا معنى عجيب. Biz bu dünyada jaralgan ar türlü canlıklarını görüp gördük. Ar bir canlıkты karaganımızda ar bir önde bir tanlanıştı. O nerse var demektir. وجدنا أن النحل يخرج من الخلية ليجني الأزهار لكن يعود إلى خليته. Yerden menen bir bal arı oşentip çıkıp turup kança bir jerde kadırıp turup kayra öýüne qaytkanyn görüyoruz. لا ترى النحلة قد دخلت في خلية أخرى. Oşo bir bal arı özünün uyasından başka uyağa kirip ketmeydi. وجدنا أن النمل يخرج من بيته ثم يعود إلى نفس البيت لا يدخل في أي بيت آخر للنمل. Bir kumurska olsa dağı bir uyundan çıksa kayra başka bir teşike girip ketmeydi. Aylanıp dur özünün teşikine girelim gör. وجدنا أن الطير يخرج من على الأشجار من عشه فيظل طوال النهار يغدو ويروح ثم يعود إلى عشه. Bir çınçıklarda ertemlenen uyasından uçup çıkanın görüyoruz. Ar jerde ırıskı iste var jerge barıp durup kayra başka uyağa barbay kayra özünün uyasına qaytıp keledi. بل حتى الكائنات التي نرى أنها كائنات ضارة عندها هذا الحب لمكانها. Bu dünyada bardık canavardı karap görsek dağı bardık uşun nerseni kılbatkanın görbatabız. الثعبان المؤذي السام الذي إذا رأيناه نبادر بقتله مما جعله الله فيه من الفطرة أنه يخرج من جحره الذي يوجد فيه ثم يعود إليه. Biz uğulu cılandı, uşundu görsek öldürganға şaşırgan cılandağı, uşundu bir çıkartırgan olsa kayra uyasına qaytkanın görürüz. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرب المثل في الإيمان وارتباطه بالمدينة المنورة كارتباط الثعبان بجحره.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de qarab ko'ra turgan bolsak, bardığımız qarab ko'rölü, oşo jilandardın gayra qaytib kelip atkanын ko'rölü, bayağı oşo uçurlarda Peygamberimizden jana hadislerini düşünemiz. يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان يعود إلى المدينة كما تعود الحية إلى جحرها. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman da Medine'ye qaytap, oşo jilan uyasına qaytkan siyahtı. يقول الحافظ ابن حجر إذا كان الله قد أودع في النحل أن يرتبط بمكانه والثعبان أن يرتبط بمكانه فهل يكون الإنسان أقل من هذه الكائنات؟ Yemin İbn Hacer Asqalani uşundaydı. Jilandagı özünün uyasını jakşı bolup qaytıp barbatabı. Bir ağrıdagı özünün uyasına qaytıp barbatabı. Bul nerse har birimizge tasir qılıp kaldırış gerek. لماذا نقول هذا الكلام؟ Bu sözlerde yemeği ne için misal kılıp aytıp atabız? أولا لنملأ قلوبنا بأنوار الخلق النبوي الشريف. Bizden yüreğimizge oşu peygamberimizden kurp münözü ornoşu için aytıp atabız. ولنجدد في قلوبنا معنى الانتماء والارتباط والحب لبلادنا وأوطاننا. Bizden yüreğimizde bu mekenge bolgan baylanış suyumuzdu uşunday güç ötüş için aytıp atabız. ولكي نرد على عدد من الأفكار المغلوطة. Biz başka uşunday tuğramez fikirlerdi, tuğramez oylardı biz çetke kakış için aytıp atabız. نرى في الأيام الأخيرة بعض الشباب المتأثر بالأفكار المغلوطة يقول أنا لا أنتمي إلى الوطن، أنا أنتمي إلى أمة الإسلام. هذا فكر مغلوط. Biz gelir uçurlarda uşunday bir hata oylarga düşüp atkan jaşlarımızды görüp atabız. Tuğra İslam'ды kabul kılıp algan, bирок oğuzlardan uşunday çıkıp atat. Men mekenge hiç kaçan baylanmayım, men bir gana dinge baylanam degendagi jaşlarımız arabızda ösüp çıktı. إذا قام كل واحد منا بمعاداة وطنه وتدمير وطنه فكيف يمكن أن توجد أمة الإسلام؟ Bizden har birimiz uşun tebere turgan bolsak, mekenimizge kıyamatçılık kılıvere turgan bolsak, mekenden alыс bolup öre turgan bolsak, biz kaçan oşonday bir ümmetni kura alabız. لا يمكن أن توجد الأمة إلا إذا وجدت أوطان قوية. Eğer bir el dağı bolboyt eken, anın mekeni bolbosa yeni el bolboyt eken. Oşon üçün bizden mekenimiz var üçün oşa el bolup жүрөбүz. لا يوجد طريق لوجود أمة الإسلام إلا إذا وجدت بلدان والأرض قائمة على أقدامها. Bizden İslam dünyanın üstünde yerlerde, ümmetlerde qarab ko'ra turgan bolsak, mekeni var eder, mekeni çok bolsa al bir musafir olur. هل يمكن أن أصعد إلى الطابق الثاني وقد دمرت السلم الذي أصعد به إليه؟ Eğer biz iki etaş uydu elestetip görsek, ikinci etaşga çığa turgan lestnisalarni tarqalap salılan ikinci etaşga qantip çıqabız. ربما يقول الإنسان بعض الناس يمكن أن يقول بلدي فيه أشياء لا أحبها. Bir adamlar aytışı mümkün, menin mekenimde, men süymegen bir nerseler var deb aytışı mümkün. ونحن نقول إن الشرع الشريف يعلمنا أن نتعامل مع الوطن كتعامل الإنسان مع أبويه. Bizden şariat şunu öğretir, sen mekenine, atenege kanday mamile kıla turgan bolsang, tak oşonday mamile kıl deb bizden şariatımız oşonu öğretir. يمكن للإنسان منا أن يجد والده فقيرا أو أن شكله دميم لكنه يحبه لمعنى الأبوة. Yemi atenemiz kede bizdeki kedeygen bala bizdi jakşı bakbaşı mümkün, je ömütüsü soğuk boluşu mümkün. Bирок ömütüsü suluğa kende ateneni taştap koyboysun da, oşo sıyaqtı atenenge kılgan mamilede mekenge de şonday mamilede. بل القرآن الكريم يأمرك ببر الأب وإن كان مخالفا لك في الدين وإن دعاك إلى الكفر. Kur'an-ı Kerim bizdi atenenge uşunday jakşılık kılıştı, atenengin sözünü uşka buyuruyt, ateneng seni jaman nersege buyurup atsa da. يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لا تسمع لهذا الكلام لكن في نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفا. Eğer ateneng seni Allah Teala'ga şirk kılgının, Allah Teala'ga günah kılgının dep atsa, anı uvasındagı bırak içinden makul bolboysun. Bирок dagı da jakşı mamile kılavergenge buyuruyor şariat. ولذلك كان واحد من الشعراء قديما يقول بيت من الشعر جميل يعبر فيه عن هذا المعنى. İlgari bir akınlardan bir akın, uşunday özünün ırsaplarında uşunday can erseni bizge bayandagan. يقول بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن جاروا علي كرام. يعني بلدي وإن أساءت إلي عزيزة على قلبي وأهلي وإن أساءوا إلي
الكرام على قلبي. Menin mekenimde maga jamandık kılsa da mekenimde jamandık görsem dağı al menin jürögümde al aziz anı barktu degen. Menin üybülöm menin atenem maga bir jamandık kılsa dağı al menin jürögümde kadır barktu jogoru degen ırsaptar menen mekennin kanday bolgonun ayıp ettim. بل أخبركم بما هو أغمض من هذا. Men sizlerge dağı bir adamdan uşunday kan kaldırgan sözlerini aytayım. لما نظرنا في هدي الصالحين والصحابة والتابعين وجدنا أنه لا يحب فقط الوطن بل يحب كل شيء اختص به الوطن، الخصائص التي يتميز بها الوطن. Peygamberlikten kiyinki uşu ulu zatlardan bardığı bir gana mekendi meken bolgan üçün süygön emes, mekendin özgöçölüklerin dağı süygön. اسمعوا هذه الكلمة العجيبة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. Bul Ayşe yenemizden uşu okuyasın bağırınızda, kakşılap okuvarınızda. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تقول لولا الهجرة لسكنت مكة. Ayşe yenemiz eğer hicrat kıl dep buyrup verilmegende men Mekke'de yaşaydım hem de وما رأيت السماء بمكان أقرب منه إلى الأرض منه بمكة. Men asman jakın bolgan жерди görmedim Mekke'den başka. Asman жерге jakın bolgan bir gana Mekke'ni gördüm dep aytkan. Mekke'ge bolgan süyüsüne. وما رأيت القمر بمكان أحسن منه بمكة. Mekke'degidey aydın çıraylıulug'un başka жерде görmedim degen. السماء موجودة فوق كل البلاد. Bardık жерде asman turat. القمر نراه في كل البلاد. Bardık жерде айды görüp turasın. لكن السيدة عائشة تقول أحب مكة حتى إن مشهد سماء مكة أحب إلي ومشهد قمر مكة أحب إلي. Ayşe yenemiz oşo Mekke'ge bolgan süyüsünen oşo asmandın turganın, aydın özünçö bir çaçıraganın jürögüne oşunday jakın görüp oşo sözlerdi aytkan. أنا ليس فقط أحب وطني بل أحب وطني وأحب ما استقر عليه أهل وطني. Men bir gana mekendi süyböym, mekendin üstündeki bardık uşu turgan nerseni koşa süyöp. إذا وجد بلد من البلاد اختص أهله مثلا بزي من الأزياء أو عرف من الأعراف فمن كمال البر بالوطن المحافظة على ذلك. Eğer bir mekendin salt sanası bolgan bolsa, özünçö bir özgöçölügü bolgan bolsa, oşonu koşa süyüş gerek. الملابس والأزياء والمأكل والمشرب من الأمور المباحة ليس فيها حلال أو حرام ليست واجبة لكن هناك بعد آخر هناك معنى آخر أعمق من هذا. Eğer oşo mekende giygen giyim, jelgen tamak, jelgen içken suusunduk bardığın oşo şariat ustağı layık gelmata oşonu halal kılıptır oşonun bardığın süyüş. الإنسان يعتز بوطنه ويعتز بالزي الذي اختص به وطنه ويعتز بالعادات التي هي جارية بين أهل وطنه. İnsan balası özünün mekeni menen sıymıktanış gerek, özünün mekeninde bolup atkan okuyalar menen sıymıktanış gerek, özünün mekeninde turgan jeri menen de sıymıktanış. أنا لماذا أرتدي هذا الزي ولماذا أرتدي هذه العمامة؟ لأنها شعار لعلماء الأزهر في مصر. Men emne üçün uşul şakandı giyip жүрөm, emne üçün uşul sendeni giyip жүрөm. Antkeni bul Azhar degen okuu jayının belgisi bolgon üçün giyip жүрөm. يمكن أن أرتدي أي زي من الأزياء وليس بحرام. Men başka dele giyim giyip olam, al dele maga aram emes. لكن أشعر بالحب والفخر في قلبي إذا تحركت في أي مكان في العالم وأنا أرتدي زي وطني. Men oş emne üçün bul giyimdi giyem, antkeni bir жерге barganda bul men mekenimdin giyimi, menin okuu jayımdın oşo belgisi bolgon üçün uşunu sıymıktanıp turup giyip baramın. هذه درجة رفيعة من البر والحب. Bul nerse mekenge bolgon süyü, mekenge bolgon urmattın en öydöngü darajası. سماحة المفتي درس في الأزهر الشريف وتخرج فيه. Bir jerde bir adamlar oşo men жүрgön Egipet'te okup oşo jerde okularını götürüp kelgen. هل يمكن لي أنا من الأزهر أن أطالبه أن يرتدي الزي الأزهري؟ لا أطالبه بذلك، بل حينما وجدته يرتدي هذا الزي المعتاد في وطنه ازداد احترامي له لاحترامه لوطنه.
Men maga menin hukugumda emas, sen menin mekenimde okugansın deb Egipet'te okup kelgen biröөнү, oşo Egipetçe kiyinip jör, bizdin okуу jayдай kiyin degen bul maga tуура келбейт. Bir gana uşul jerge gelip men okuwçularımды Egipet'te okup ketkenlerдин kırgız kiyimindegi görgönüme men öte sүйүnүp atам. هذا لا نقوله في الأزياء والملابس فقط بل في كل شيء في الحياة. Bul bir gana kiyimde aytып atkан жокмун. Жашоодогу mekende эмне нерсе болсо ошонун бардыгын ушунун ичине камтып алат. والقرآن الكريم أشار إلى اختلاف ألسنتكم وألوانكم وأن هذا محترم. Kur'an-ı Kerim'de sizlerden ömrünüzün başka olduğunu, tilinizin başka oluşun Kur'an-ı Kerim işaretleri ayet vergen. الإمام مالك بن أنس عليه رضوان الله İmam Malik bin Anas radıyallahu anhu أرسل إليه أمير المؤمنين في يوم من الأيام أنني أريد أن أجمع المؤمنين جميعا على مذهب فقهي واحد في الحديث. İmam Malik radıyallahu anhu'ga oşol uçurdagı padişa jönöйtөт экен. Jönötүp ушундай кабар jönöтөt. Dünyödөгү musulmandардын бардыгын бир пикирге топтойбуз. الإمام مالك يقول لأمير المؤمنين لا تحاول أن تجمع المسلمين جميعا على مذهب واحد. Bardık sen uvara bolbogun, dünyödөгү бүт musulmandарды bir mazhabga çogultamın dep uvara bolbogun. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في البلدان والأمصار ومع كل واحد منهم هدي. Peygamberimizin sahabaları arkanday şaharlarga, arkanday mamleketlerge tarap ketken. Oşol jerlerden adatı menen adattary kalgandy. فهذا البلد عبر التاريخ قام على المذهب الحنفي وأرض مصر قامت على المذهب الشافعي يعتز كل واحد بما استقر عنده. Emi bul silerden jerine Kırgızistan ata-babalarının bardığı Hanafi mazhabını tutup kalgan. Menin jerim Egipet bolsa Şafii mazhabını tutup kelgenmiz. Bizdin ata-babamız kayсы nerseni tutunup kelgen bolsa, kayсы adatты karmap kelgen bolsa, oşonu menen sыймыктанып жашашыбыз керек. نقول هذا في المذهب الفقهي ونقول هذا في الزين والملابس ونقول هذا في الأعراف التي تجري بين الناس. Bir gana mazhabda je bolmasa kiyimde aytkan jokmун. Bardık ürpadatta, oşo jer kim kajerde jaşasa, oşo jerden ürpadatyna öte köngül bolsun. إذا حب الوطن يا أحباب معنى كبير لكنه يسري إلى التفاصيل الصغيرة. Bul mekendi sүйүүнүн маанisi öte çoň, bирок анын иштеринде öte мындай майда бөлүкчөлөр бар. وهذا الذي نتكلم عنه تجمعه وتعبر عنه كلمة واحدة وهي كلمة البر. Bul nerselerden bardığın bir söz koçoğuna turgan bolsa, bul mekenge jakşılık kılуу degen söz koçoğuna. كما أن الإنسان يكون بارا بأبويه يكون بارا بوطنه. Har bir kişi ata-enesine uşu jakşılık kılıuçu bolууну kaalaganday ele mekenge dagы oşonda ayar mamile kılıp mekenime de jakşılık kılam dep jaşasın. هذا المعنى معنى من جمال أخلاق النبوة. Bul nerse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en koz kuluk münözlerinden bol esepleri. لو اطلع عليه أي إنسان على ظهر الأرض سيحبه ويحترمه. Eger uşu nersege kimdegin jakşı köngül bura turgan bolsa, bul nerseni har bir adamdın jürögüne süyü bolmalı. والشرع الشريف كله جمال. Bizdin uşu en uluu bolgan şariatımızdın bardığının içi en koz, en adamdın jürögüne süyüle turgan nerse. وكله أدب وحكمة. Bardığı içinde adep, danışmanlık var. وكله بر ووفاء. İçinde bardığı jakşılık, şariatımızdın içinin bardığı jakşılık, danışmanlık. وأختم بما بدأت به. Men uşu sözümdü başlagan nerse menen ayaktayım. كان صلى الله عليه وسلم إذا اقترب بدابته من المدينة يسرع بها ويحركها بها. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözümdün başında aytdı menen, oşentip Madinanın duvallarını görgöndө kolundan gelişince minegin çapkılap oşentip şaşılıp kalganын aytdı menen. ندعو الله تعالى أن يجعلنا ضارين بأوطاننا. Allah Teala'nın bardığımızda uşu mekenimizge kızmat kılgan insanlardan mısın? وأن يخلقنا بالأخلاق المحمدية الشريفة. Biz Peygamberimizden uşu ulu ahlakları menen ahlaktandırsın. وأن يجعلنا أهل بر ووفاء دائما. Biz
daima jakşılıktın esi, adamlarga jakşılık kıluvçulardın esi kılsın. وأن ينور عقولنا وقلوبنا بأنوار الإسلام وأنوار الشرع الشريف. Bizdin akıllarımızda, yüreklerimizde şariattın nuru, İslam'ın nuru menen nurlansın. وأن يجعلنا أهل حب لكل شيء في الوجود ولبلادنا وأوطاننا. Bizdin bağrımızdan, yüreğimizde jakşılıkta suyuculardan olsun. وأن يرزقنا العلم النافع. Bizde Allah Teala faydalı ilimlerini nasip kılsın. وأن يخلقنا بالأخلاق المحمدية الشريفة. Peygamberimizin kulübünü özmenen kulübünü döndürsün. وأن يجري على يدنا الخير الكثير لبلادنا وأوطاننا والدنيا كلها. Bizde Allah Teala jakşılıklarga faydalanıp, bizden kolumuz arkalı jakşılıklarga kıldırsın. حتى يكون لنا حظ ونصيب ووراثة من سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين. Alamlarga rahmat üçün, merim üçün jönötülgön Peygamberimizden adep ahlaklarından bizge daha bir gülüş buyursun. صلى الله على سيدنا